Kgetse ya go senya leina le tsietso kgatlhanong le Mashatile se se tla dikgwedi di le 7 ga isa le kopo ya ka bonako e gogetsweng kwa kgotlatshekelo ya go kaya conference ya province ya borobongwe ya ANC se ka fa molaong. Go ya ka mongongoregi yo e leng mongwe wa bakopi ba le batlhano ba ba ikgolagantseng le kgotlatshekelo, Mashatile yo neng e le mokwaledi kakaretso ka nako eo o dirile maikano kwa kgotlatshekelo fa na rebola se se neng se lebega jaaka katlanegiso ya komiti khuduthamaga ya go phatlhalatsa komiti ya nakwana ya province IPC le go thapa gape ditokololo tse dintšha tsa yona mo lenaneong leo le neng le na le maina a ditokololo tse di tlhokafetseng kgotsa ba ba rotseng marapo go tswa mo IPC. Le fa go le jalo, Mashatile o dirile maikano ka Tlhakole a bega gore kopano eo ya NEC ga ise e be e tshwarwe ebile maikano ao ke phoso. Khabagare mongongoregi a re Mashatile o boleletse kgotlatshekelo kgolo ya Northwest maaka mme go bonala Mashatile a tla tshwanelwa ke go itshireletsa ka kgotlatshekelo. My assessment is that they will find some way to come to the rescue of Paul Mashatile and the ANC in Northwest, trying to declare the conference as a legitimate one. Jaanong Mashatile o lebano ke dipotso di le mmalwa malebana le serodumo sa gagwe jaaka moeteledipele. This can have far-reaching implications for the ANC in Northwest. I have no doubt that people will ask questions about the legitimacy of the provincial conference and the legitimacy of the people elected during that conference. Kgetse ya go kaya conference ya borobongwe e se ka fa molaong e solofetse go tshwarwa beke e e tlang. ANC ga ya tsibogela dipotso.